Aha turi ni ku Kibenga mu kagari ka Kibenga ni umurenge wa Mayange, birumvikana ko ari mu Bugesera. Uyu ni umuhanda rero aba bantu barimo bacamo, iyi ni poto y'amashanyarazi. Uyu muhanda ari ugenda ukagera ku isantere ya Kibenga neza hariya ku mashuri, uza ukawugeramo ukagera hano kuri iki kibanza cyacu kinini. Ni ikibanza gifite ishusho ya trapeze, ni ukuvuga ngo ruguru hariya hari indiba ngari metero 20, hanyuma kumanuka kuva ruguru hariya biriya biti bya gereveriya ukamanuka ukagenda ukagera hepfo hariya kuri cya giti cya gereveriya ni metero 50. Metero 50 iyo ruhande ni 20. Noneho rero urumva ko hafite ubuso metero kare 500. Iki kibanza gifite ubuso metero kare 500, gifite ishusho ya trapeze. Ni ikibanza kinini kandi gihendutse, amafaranga ni makeya, miliyoni 2. Mwumve namwe, ariko kutagira amafaranga ni ikibazo, ngo nanjye iyo mpagiye mba mpiguriye. Ubuso metero kare 500, amafaranga miliyoni 2 zonyine. Miliyoni 2, ubuso metero kare 500. Metero kare 500, hafi ibibanza 2 byuzuye neza. Ubuso metero kare 500 kuri miliyoni 2. Ahantu heza ku muhanda, ikibanza kiri ku muhanda, hari amashanyarazi yo ndetse hakaba n'amazi. Ahantu ushobora guhita utura, ukatari ubanza ugatura ahantu heza cyane hose ho gutura. Mbibutse ko ari mu kagari ka Kibenga mu murenge wa Mayange, bugufi y'isantere ya Kibenga. Metero kare 500 ubuso, hanyuma amafaranga ni miliyoni 2, ugahita uhegukana. Amafaranga make cyane rero rwose, wagira ngo ni cyamunara. Aha hantu rero nawe ntihagucike, wahibikaho.